Train number 75682 Longwood platform থেকে ইউটিউবত गोबां ভিডিঅ' नायखा त्रिपुरा टु मिज'रामनि एबा आगरतला टु आइजलनि हाइफोनाव कायसेफोरनो भिडिअ गाहामखौ इनफरमेटिभ माया हाइनोबो दिनै आं निजिनो सोनामानो हिनै फायका स' हाइ लामसोबो दिनैनि अब भिडिअ खोटाल' जार्नि टु मिज'राम एबा जार्नि टु आइजल যত थाइनिनो गथमा दङ बाक्सा जार्निनि थांया सेखांनो गथमा अंगो वानसुक मावो अ वानसुक मानो बाइथां सोनामना हिनैनो दिनै पान्थारो बजाजाक आगुलिनि सिमी हासुकनि करियो आसुकजाक आइजल सिटी नि बागै लामदिखा सकपाइका ट्रेन साइरां एक्सप्रेस कलकाता टु साइरां चिनि त्रिपुरा हास्ते बाय मिजोराम हास्ते गोरों लाइजाक फानो आरो थानानि आमसुक गलाया तांनि हिमालय 13 सेप्टेम्बर 2025 नि सिगां मिजोराम हास्तेआव रेलवे स्टेशन एबा रेलवे ट्रेक स्रामजायखौ अमनि बागैनो अ ट्रेन जार्नि बेलानो इन्टारेस्टिं दे नाबनायथ' तकंनाय अ ट्रेन जार्निनो जों बागैना लायनाय फेज 1 ते फेज 2 खालायो फेज 1 अंखा आगुलिनि सिमी बदरपुर जरा फेज 2 हंगाय बदरपुरनि सिमी साइरांआव थांमानि कुचुक हासुक बाय मानजो लाइजाक ब्रिजेस ते हाथाय कुचुक किसिंते स्लामजाक टानेल्स आमर बेबाक नुगै माने लंगेस्ट अमर टानेल जे ताबुक टाइम 5:30 ngui tong almostgai phungni oro 5 taon sokai mani gai chini train 6 tao departure nai oro ni lamnai agulini simi so choice krungi tong ni bising hapaika amte hai chair car hinomono o dabano so amte ka asuk thane omozat no chajak wangkhai chair hai ka thamal mane short distance ni bagi ba so mo naija ta sita asuk paika te sachani bising no train lamnai स्पेस काहाम नमानो लेग स्पेस रक गया थे रक फलक थामन और बेरावै ते और टी बटल दाजाना कहे दङ आमते हैजा आमते खासुबै थांसनायजा ते और हैंड रेस्ट रक दङ याग्रि थामगाटा अ ट्रेन नि को अ सीट मा हांकाय बेलानो काहाम खामु टेबल बो दङ कायसा ग्रुप हंगारम देखाय नाहारा लायखा आसुक थांमानोटा yang खरकता माने अ टेबल द सापानो माने रखन बेराय जाय थामा हातिता गजार आमते है टेबल जाक दंता जतो जागाया आमते जा अमनो नहनो चेयर दाब्बाटा चेयर कार अरबो टेबल हाय दङ सिगन सासा अरा माने रक खाना बेराय जाय माखाटा अरा बिखाय साकसारे रि माखाटा नांया पुरुखाय आमते हैकेनो हरजलाय है कुटुं है तुंजाक आगुलिनि सिमी जुमुय बाय नांजाक सियारि इंजाक आइजल सिटीनि बखाक exactly 6 am ट्रेन तो जार्नी चेंका हाइपानो नंगै माखाना उल्टा खायसिन आसुबै माखानाय गायम 4 आवर जार्नी देखै ब्लग आसु माखानाय बदरपुर जरा हाइपानो ट्रेन बा आमसा कोनो निया tabuk dong mau sopaika ete kisa jani dong te wana kamawar tabuk बदरपुर जंक्शन of फाइशक पैका चिनी नेक्स्ट ट्रेन गाय तो 2:30 से साइरां एक्सप्रेस कोलकाता टू साइरां आबो गाय 11 सिको गामनो मान आसिंने और आसुगै गाय फुंनि ब्रेकफास्ट अब खाइजे गंगारो न खाइमा नाग्राने आ ट्रेन न नासिंतेते जाय खबा और पुरी सब्जी जाना हेनै नामानि ब्रेकफास्ट खाइजे खबा ब्रेकफास्ट अमनंनाय ब्रेकफास्ट ते लंच अमंगाय गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस सकायका बाजारपुरा म ताबुक सिलचर थानाय चिनि खाइजा दंखो ताबुक इको पयजा बाय तो और किसी जायगा 12:48 बाजि दङ चिनि खाइते 1 आवर नि 1 आवर 30 मिनिट दंखो साइरां एक्सप्रेस सकायनानै
Tawa mo sabay kerasa. Train nashing dong ko sabay ko tabuk 130 ni dong. Maybe day 1 hour sik nashing na 230 bising ko sabay na ini akan nero. Ticket na nai ko ticket this sasa dong ni nai. Kita boro waiting long sa asu dong ta. Hadaro popolong mai kisa. And lagi oro asu dong ta khanda oro ta. Among cái waiting long sih kan fan tong AC tong thandang tong ta. Ngai dia se khorang rok phai ta. Anh bây giờ sắp sửa rồi bagi tổng hợp ta. Time nga này khảo ticket dari khana cái na hasing thay mana ticket tiksa pore phajin shop apa. Sai rang bagi. So ticket mang kha nai phega ticket na thani borok bang mani cameras khaimalia. Kita book train 250 no shop nya. Gamono seat rok laman nanya. Phai bro ta aram phega seat mana reservation tong sleeper ni. Kai tabuk kai unreserved lah. So besok borok bang no saimia ta nanya kana. Finally, shop by Catherine, Sairang Express, Kolkata to Sairang. Tabuk, kaca kayak makanai. Borok lagi. Orang ni simi jengjago jengjal ni lama. Tangi Himalaya chini thani reserve seat kiri. Haven unfortunately train o amsuk borok kiri Sairang o thangnai seat mani norika. Kisa uncomfortable ke fano asuke ma thangsinai ja. Assamni plain area malemani yagulono hapaika Mizoram hasil hatai kotor besi. Tabuk Bhairabini simi Sairang Zora o journey bela na hetrongnai amda he view go moto ekdom lama ketal railway track ketal omo. So oroni simi scenery belakan naik mountains tei belakan kucuk o trek je train track seramani tangga motor hatai hapung kerja ba angka je uk bel ini simi yang saka tunani plane kaya bagi amo belakannya pilar kucuk-kucuk. Mizoram ni railway track o 48 ta tunnel malanyai tabuk amu faidi nailen. Wow, longest omono tunnel je olama bising tongma tunnel to kongwan malayo. Kaisa malay soka. Setiap tunnel malayo. Tunnel le bora tunnel makse. Amne khai mangot tunnel mala jongai. Tunnel tem te bridge. Horbongi thangka tei destination malaya naika hanya bagai jotono bag rok tei nokorna bagai reading laijak je destination bagai imang rukma phai sokwaika Sairang station o horni pone 8 o 7:45 phai sobaka ILP rok sanam baika kai tabuk o taxi rom kha kai borok nga nasing dong ta. So this is next morning. Mia horo leng mani bagai video mungsa pan sanam malia train ni simini lengi pheka lama o no leng thanga ekdom tired engai nasingman te train bamsang bo thaka late bongkha nga mia aijolo sopai mase 8টা baji kha gabon pore ILP bosrana nakha nga ILP ni bagi onarong information wane drom di narok baksas ang je bujimani lamati phekengke nangya phanang mano train assistance phekengke nangnai tangke ang sagang information mamani
जों ST तिब्रासा रंबागै नांगे हने only for non ST like general रंबागै खिथ नांगो compulsory चिनि बागै खै नांगे हने आं information माने हाइन बागै आं नांगाला खिन दं माने गे ओलो स्टेशन फाइ जे जतन बागै नांगो हिन साउ ता माने आं authority रंग संका आरो नि पुलिस रंग के नांनाय हिन साउ tourist नि बागै बन ताबुक नांगो हिनै ओंखाय नरक नांनाय prepare खाय फाइता photo दुइटा sorry photo काइसा ngai नंगो ते आधार दुइ फाइजि as your identity proof कामसंग नंगे फॉर्म काइसा नाय फॉर्म फिल अप मा खायो ngai borok amsuk ke bangja kamo ekdom rush tanggai dakte LP sanamui taxi romani ate haite jotoni no mindset ओंखाय आमतिन बागै ने भिडिअ रक सनाम से मालिया आसके रासं थाका म दफरा काफरा दाम खाया खाया तेसे जे जतन दागालायो लाइन का मासक borok बुरुम बुरुम कामने या बोला टैक्सी नावई रमी फाइबाइखा ताकि टैक्सी नि और फाइना बागै माने साइरांनि सिमि आइजल फाइना बागै बो ऑप्शन दंगो लाइक टैक्सी नाय मानो आम परे सुमो आम परे खाय बास दंगो kai bus hingkai 80 rupees sumo rok hingkai 200 hingkai taxi hingkai amo depend khai nang sharing khai hingkai ba taxa divide angni mano lomdi 300 per head pan klai mano hingkai sharing khai hingkai 1200 rok amti rok 1200 1500 depend khai uta bumte hai gari so on an average amsa khai hingkai amono budget rok hingkai norok bujima khana bus expenses kha khalo ang norong je mansak information di ma khana informative ungja khana hini kang chongo video still norong thang doubt tong hangkai norok comment section no khlai comment khlai di singdi ang reply rinai next video phunungnai room tour rok rinai homestay ni bagi sanai homestay boro tongkha baike phaike oro and joton overall bahai room rok property pura phunuk diwane and boro berai Mizoram series sorongni rekha Mizoram series bela interesting nai gai subscribe khai tondi next episode rok next video rekhai miss khai angna bage kha khaloi tini video jada khana tini bage am sukno